Ndabasuhuje mwese abakurikiye RTV Uhayi kandi mwifurije kugira ubuzima buzira umuze kuri isi ya rurema. Bahaye ikaze ku nkuru y'uyu munsi nabateguriye itugezaho ibyo wamenya kuri Minisitiri w'Intebe w'umutinganyi wo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikaze rero mwese. Ku wa mbere itariki ya 8 za Mutarama mu mwaka wa 2022 nibwo inkuru yamenyekanye ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya. Izina rye ni Gabriel Attal. Ntabwo nashyizeho niba ari bwana cyangwa madamu kubera buriya buryo bwe nyinabaho bw'ubutinganyi kuko ntazi uruhande ahagazemo. Uyu nk'uko bigaragara ku mazina ye ni umugabo w'imyaka 34 y'amavuko. Niwe Minisitiri w'Intebe muto cyane, yemwe akaba ari nawe muyobozi ufite imyaka mike cyane ku isi mu rwego rwo hejuru. Uyu mugabo Gabriel Attal wari usanzwe ari Minisitiri w'Uburezi muri leta ya Emmanuel Macron mu gihugu cy'Ubufaransa yanditsweho kandi avugwaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, ibikomeye n'ibyoroheje ku mpande zose z'isi. Icyamuvuzweho kandi kigenda kigarukaho cyane si ubutwari, ubugwari cyangwa se ubuhanga bwe, ahubwo nuko Gabriel Attal ari umutinganyi wabishyize ahagaragara, dore ko muri biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ubutinganyi bwabaye bumwe mu burenganzira bwa muntu, ikidakozwa bimwe mu bihugu bya Afurika cyangwa byo umugabane wa Aziya bifata buriya buryo bw'imibanire y'abana bahuza ibitsina nk'icyaha gikomeye cyane ndetse nk'umugambi wo kumara inyoko muntu ku isi bihabanye n'amahame y'ukwemera kwaba ukw'idini ya Kisilamu cyangwa ya Gikristo cyangwa se imico ya Kiafrika. Igiteye amatsiko kuri Gabriel Attal ni leta azashinga uko izaba imeze. Ese izaba irimo abatinganyi bangana gute bo mu bitsina byombi? Ese Emmanuel Macron yaba yaramushyizeho kugira ngo azafashe abo mu burengerazuba bw'isi kwerekana ko ubutinganyi atari inenge, bityo n'abatabikozwa cyane cyane b'inshuti zabo bo muri turiya duce navuze haruguru bigane Ubufaransa? Ibi tuzagira umwanya wo kubigarukaho, ahubwo turebe ibiranga Gabriel Attal ubwe. Turifashisha ikinyamakuru Reuters cyo mu Bwongereza cyamwanditseho ibintu 5 ukwiye kumenya. Uyu nyine Gabriel Attal. Icya mbere, ku myaka 34 gusa y'amavuko, Gabriel Attal ni Minisitiri w'Intebe wa mbere Ubufaransa bugize nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Attal akaba aciye agahigo kari karagizwe na Laurent Fabius wabaye Minisitiri w'Intebe mu 1984, afite imyaka 37 gusa y'amavuko ku ngoma y'uwari Perezida w'Ubufaransa icyo gihe nyakwigendera François Mitterrand. Icya kabiri kandi kidasanzwe wamenya kuri Gabriel Attal nuko ari we Minisitiri w'Intebe wa mbere w'umutinganyi Ubufaransa bugize kuva bwabaho, nk'uko Reuters kibyemeza. Gabriel Attal akiri muto yagizwe Minisitiri w'amashuri wungirije wa perezida kuri leta ya Perezida Emmanuel Macron mu mwaka wa 2018 kuri manda ye ya mbere. Muri icyo gihe Gabriel Attal yari afitanye umubano ushingiye ku mibonano mpuzabitsina na Stéphane Séjourné, nawe w'umugabo wahoze ari umujyanama mu bya politiki wa Perezida Emmanuel Macron. Icya gatatu wamenya kuri Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubufaransa Gabriel Attal nuko yinjiye mu ishyaka ry'abasosiyalista afite gusa imyaka 17 y'amavuko. Abatangiye politiki atyo. Attal nyuma yaho yaje kuba agashya ndetse n'icyamumare muri politiki z'Ubufaransa, amaze kugirwa umuvugizi wa leta y'Ubufaransa mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Izina Gabriel Attal ryakomeje kuba icyamamare muri politiki y'Ubufaransa, aho yaje kugirwa Minisitiri wungirije w'Imari
nyuma agirwa minisitiri w'amashuri mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo yakomeje kugaragara nka minisitiri wizewe cyane wa perezida Macron, dore ko ngo ari n'intyoza mu kugaragaza ibitekerezo bye akanabihagararaho. Icya kane wamenya kuri Gabriel Attal nk'uko tubigezweho n'iki kinyamakuru Reuters ni uko umwaka ushize akimara kugirwa minisitiri w'amashuri, Gabriel Attal yahise aca imyambaro ya kiyisilamu mu mashuri yose ya leta. Iri tegeko ryashyigikiwe cyane n'abo mu ruhande rw'abakonservateri batavuga rumwe na leta y'abasosiyaliste ya Macron nyine. Ariko kandi nuko ko iki cyemezo nacyo cyakuruye uruhagarara ku isi, cyane cyane cyamaganwa cyane n'abo mu idini rya kiyisilamu ku isi hose. Icya gatanu wamenya ari nacyo cya nyuma kuri minisitiri w'intebe mushya w'Ubufaransa nk'uko Reuters ibitugezaho, nuko Gabriel Attal aherutse kuvugira kuri televiziyo yo mu gihugu cy'Ubufaransa ukuntu yakojejwe isoni bimwe bita bullying cyangwa se kumva na mugenzi we biganaga kubera ibyo yari yanditse kuri internet. Nguwo rero Attal Gabriel, minisitiri mushya w'Ubufaransa. Muri iyi nkuru nirinze kumwita bwana cyangwa se madame, ntaramenya we uruhande ahagazemo muri uriya mubano w'ubutinganyi. Ndi Fabian Mwita, mugire mwese ubuzima buzira umuze kuri iyi si ya rurema, naho ubutaha.